Fish. Asiwezi kweli. Nekoma atakuya Kongo kwa junjo kwenye ndani. Sitamtibu Kongo, ndamwachia tutaongea nao mwasi, nimwachie kakeli kesho. Lakini mume wangu ni watu walikudanganya, mbona ulikuwa unanipenda? Hivi kuna nizarawisha? Ndio. Kupenda nilikupenda. Wewe peke njoo litaka ujizaraulisha. Ulikuya unakimbia huku unakia kufanya nini? Au ulikimbia na zile pesa unakia kufanya nini? Na daboro au kupiga hata telefoni au kuniambia sasa kama basi nilibeba hiki unesikize ndarudia na kenda kwa juu ulikuwa unanikatalia kwenda kukongo. Ulikuwa unamaliza mwaka huko kunyumba vrema. Uko unaniambia yangu huko nje. Sasa ndakuwa na bakia pale. Banyumba wale jirani yako banipende. Pesa bibi yangu unaona kama pesa ukitafuta pesa ni pesa. Aguichukeneye mu byenyi hochogira ibintu. Unasema uko Murundi. Kongo ni hatari bana. Kongo ni hatari. Bali kuroga. Nilikuwa kunyumba niko naona kama niko mugasho. Kulikuwa vadire yake banyole yake ilikuwa pale iko na nani akitoka disposition anaingia musoko muenze muapi anakuya. Kila kitu alikuwa anapata. Afu daboro anachomoka tu hivi bresema. Afu amplisi mimi nilikuwa nampenda. Mimi nakuomba msamaha. Barundi mko na probleme gani? Mko na probleme gani? Angalia kisi unagonda, angalia kisi. Unakuwa sasa mwenyewe Muimbili mwenyewe Barundi mnasema Muimbili ni nani? Si Muimbili. Ndio mwenyewe anaanza kuwa angalia ona marubaya. Hii ndio yenyewe ulikuwa navala. Uko navala masipere kila saa unabadilisha. Ona zote ndio anasema pesa ni dharau kweli. Hivi unataka kunidharau yako nyumba. Hivi unaanza zeka angalia ulikuwa jene kwa jua pesa angalia hivi unazeka. Angalia hivi mimi njoo anaanza nipatia toto ndogo. Wewe unaanza zeka. Sijui ya pesa. Alikuwa na tae yake abia bisusu tunayashiba Kongole tunapenda mwanamke apropre ya mzuri ya bisusu. Mwasi guys nobona ubu utwamaje kubicaye wa mugore n'umugabo bwatira dukurikirana wabonye ukuntu byatanguye so mundebe ngo wa mugore wawe wambwiye ati mpuza nabo no musina muguhujije. Uko nasikia mie kwanza nafurahi sana kwa kumuona bibi yangu. Unjo alikuwa bibi yangu wa munyumba na alikuwa mere apale hii yetu ya Kikongomani tunasema mere apale. Sasa kama tulikuwa tuko tunachunga nilikuwa namtafuta na yeye alikuwa ananitafuta. Hii problema haingeisha kama mimi siafika. Kwanza inakuwa iko kubwa. Sikia hai munde. Agobwira mama. Naona iko naenda na kunguka. Byaraheze cyane. Iko kubwa hiyo. Ingaliki kubwa ni kwa ajili Mungu tu ndio angaiki na msaidia. Iracha oya, unaona ichapunguka. Kwanza madame, mbona ulikia hapa fasi ya poripori, nyumba, mbona nyumba iko bizarre? Iko bizarre. Ulikia kufanya nini huku? Hapa njoo kunyumba, njoo kwetu. Njoo kwetu. Mpenye nazarikiwa. Sasa mbona unaona kama unafifia huko tena na freshere mwanamke wangu? Nilikuwa naumwa mume wangu, nilikuwa naumwa kabisa, niliteseka kabisa, unisamee kwanza. Wajua hivi mimi nishafuata Mungu. Hivi niliokoka, yote niliheba. Unisamee, niliteseka sana bana. Satani. Hivi ushaacha pombe mavirori yako ya mingi ushaacha? Nishaacha kabisa. Mungu ni mkubwa kweli. Unishaacha vyote? Nishaacha. Alikuwa anapenda pombe sana na njoo maana utakutana njoo alinipiga ile kuya franga. Lakini hizo pombe mlikuwa mnaenda pamoja mkabare? Kama kawaida tulikuwa tunaenda naye. Mubie tubwire ubu umeze gute? Jewe ndashima icyambere mbanje gushima Imana mwijuru. Ukaba pasiteri bambaye hafi. Harageze igihe ntangura kumva umenga ndiko ndabora. Agera igihe numva umenga ariko harabora ngaha numva umenga ninyo ziko ziraza yamu. Bimaze kugenda gutyo ndahamagara umugabo wanje ahabwa Imana imuhezagire nawe ko yaje. Imana imuhezagire cyane. Jewe mu kutwara amafaranga yiwe sinayatwaye ngo nayivye komitere nkuko nabivuze. Umugabo wanje nanguma ndamusabaza ino mu Burundi gufasha imfuvyi nasize ngaha kuko nari umusenzi aranka. Ayo mahera naciye ndayazana mu rushengero. Aho nsengera. Nabonye ntibabishimye bavuze ati ayo mahera nta dushaka. Ndacafise miliyoni 10 ashaka agenda zitwaye. Niwe ki wavuga ati uko wo yamwiba ko kutamusabye iyo musaba yari kuyakwema. Yari yanyimye arabizi. Urumva nawe ne uruhande rwe nanafise amakosa. Unaona mwe banamuke akirundi muko na problem. Unaona yeye wakati wewe unataka kufanya ukwe capable. Na haitakuwa kwa mwanaume. Wewe unashukaka kwanza kisha unamunegosie mwanaume. Swata atakupa au swata hatakupa.
Yeye aliniomba manake kuna alijifanya kama yeye ndio iko capable. Na wakati kuwa mimi nilimwachia mafranga yote alikuwa anajua kwenye ipo. Ndio akaprofite akapiga hiyo kuu. Kweli mimi sikuwa na bezo ya pesa, ni kwa juu ni pesa moja njala ile. Na nilimuona kama Barundi mko na njala kwa jua nini? Sio kusema njala. Alikuwa anakuomba msaidize. Ni njala kwa jua nini? Kwa mwanamke hawezi iba kitu cha bwana. Unangoyaka, unamuexplique mko naye mchumba, unamuexplique kwa msana kupatia nazo unaenda muvano kumali. Na mimi kwa kusema ni mroge hii, hiki kitu chenye kiko na mtabanisha hapa. Ni probleme yake, ni kwa juu mimi nilikuwa nampenda. Sikumroga kwa jua zile pesa. Na ile anasema 10 milioni. 10 milioni c'est quoi? Enjoy itanisaidia nini? Hivi niko na makampuni yenyewe nishafungula kama yakipenda aturudie mnyumba. Mimi sina probleme. Twende kupale, tuvive na watoto na mtoto wangu ule nani yuko wapi? Bona si uyanionyesha naye. Ule rabie. Bari kufaga. Alikufaga sana nini? Bana hata kuumwa kabisa. Mimi kwanza nilijua ni vya kwenu kwa juu bana. Na mimi niliponea ni Mungu tu. Bana nilienda kumtunzisha bikagataa. Alikufaga. Mtoto wenu alikufaga. Sasa si unaona kama uko unaniletea maagiza kuniletea tena maasira. Mtoto wangu alikuwa mfano normale Kongo, afu unakuya huku na mtoto wanamkalanga. Si ndio maprobleme yenyewe uko unanitafuta. Unisamee kweli walisema wali nani? Walikuwa na ugua nani infection uliiba franga kwa nini usiende unana na ba grand docteur beko hapa sina mimi natoka Makongo na kuya hapa Bujumbura na unana na ba grand docteur beko hapo yu abeko hapa mu Argentine. Nega na mimi niliumia mume wangu. Niliumia kabisa. Unisamee. Hivi vyote ni vya Mungu. Hata Mungu mkubwa kwa juu naniona hapa. Walikuwa wanasema mimi na mimi nitakufa. Kwa juu peretasio. Hivi vitu vilinitia boga mimi. Nao byarageza hao ubwoba urajugumira. Tena unajua mimi nakupenda. Ni juu tu ini satani. Nilikuwa na miaka 5. Nilikuwa nakwambia nikuye kunyumba unakataa. Unaona mwe Barundi mko na probleme. Kwa jua nini? Ampendaki. Kwa jua wewe nilikupatia kila kitu. Kila kitu ulipata, hakuna chenye ulikosa. Sasa wakati ulifanya hiyo ukuu na leo hii tena unakia kuniambia msiba ya mtoto wangu. Uko na bahati unanishoke ndani ya moyo. Uko na bahati kwa jua pastere baniniambia se kama niache hivyo vitu. Angekuwa hivyo kweli ungebaki hapa pour du bon. Ndio wenyewe nilikuwa nishasema na business yangu Lubumbashi ningeendelesha kama kawaida. Lakini mugaye ikintu gihari gushikiza isaha twe dushaka umukize umuvure uko urabona ibintu ngahanye biratera kama Mungu ni mkubwa kuzidia mali. Ujue kama ulinipenda nikakwambia mimi sina mali, penye ulinichukua unajua nilikuwa niko naimba. Sasa unisamee kama ni mtoto tukiongea mzuri. Mimi naweza kukuzalia mwingine. Si unaona mimi sina problemi. Kama nilikuja hapa ni kwa ajili ya kukusaidia. Hivi watu wananisema sana baba. Wananisema sana. Ne mundere kubera iki wahisemwe kumuroga kijya kintu utamuroze ibindi bintu. Hapana niniona kama nimpatie leso na wengine banamuke baone. Hata kama atanke nilikuwa nampenda, lakini nilifanyaga hicho kitu hata bakienda kumutongoza batawezi. Ayari niandikia message usidanganye. Wewe warumukunda. Niwashatse kwanza abandi bantu bamutongoza kugira bamugutwa. Sema ngwe bana. Ngo mimi nilikuwa nakupenda. Ngo nikilana na mwanamke ngo sitake mwingine mwanaume agupende. Onjo ngo alinikomesha hivi. Nikamwambia lakini waangalie Mungu na yeye ni mkubwa. Hivi niko napona kwa juu ya Mungu. Ile siku mlikuwa simuliona niko garavi. Wewe bivuga rero mundere kubera kugukunda. Ukabaye gatoya. Kubera sasa mimi niko natani ulize hiyo mama ombi mko nanisemea. Unanitilia mkichwa mama ombi. Ega Mungu shevote anatujua. Na mama ombi mingi niko naiona ni manjala tu banataka masadaka. Hiyo kama ukiniambia ule pasere mwenye uko nakuombea ni eko wapi? Nikimpatia hata 20 milioni saa hizi anabaacha hapo anaenda yake. Hawezi kweli. Sasa wewe ukiniambia sema kazi ya Mungu. Hawezi kutuacha Mungu atumkatae yupo. Na pesa yupo. Na wakati alimtia shetani yupo. Sasa yeye atakia kuniambia sasa kama hii yote anaanza kimbilia maombi kwa jua ninasema atamsaidia. Kama mie bado siyafanya hiyo
abatamsaidia. Na ndio maana nilikuja nimpatie quelque chose, angalie kisa atakuwa. By the way, ndakia kumtafuta Mungu njana kuleta. Mungu njani kule alikuleta maombe walikuwa wananambia kama biko wanakukosesha amani kule. Mungu njana kuleta. Hawezi kukuya huku Burundi kwa hivyo. Mungu njana kuleta hapa. Mungu ni mkubwa kabisa. Mungu ni mkubwa. Sasa ngoya, sasa huyo Mungu mwenyewe ananileta. Wewe ndio alinisukuma kwako nike kuona. Ona hiyo vitu kwanza ucha nionyesha kwanza mtoto wangu anakufa. Kisha wengine uko unaniletea wengine aseme Mungu alinileta. Mungu alinileta. Alinionyesha destination ni hapa. Mungu alikuleta. Unaona? Mimi hapana kwa ananishirikisha tena na japokuwa ishafama ghafla ya mimi. Ona ntari twaze kugira bashikwane sivyo tuzakugira mubabarire su. Mubabarirane nitwaje kugira mushikwane. Hapana, kwa jua nini yanaanza niambia Mungu alinipenda. Ule Mungu mwenyewe ananipenda, alikuwa ananisukuma kwake yeye naye. Erega mimi hapana mimi nikisirika uwezi kutoka hapa Burundi. Mama yakitulia jua kusanani tulifanya sio hivyo. Hapa tuko na wasirikare hapa hivi. Sikia nikwambie mama, sikia mere apale. Kama mimi niko nakwambia hapa saa hizi, mie niko mtu wa franga na wewe ukileta wale ba procureur bako niko convaincre na leta ba Etats-Unis bananisambia hii nani. Mimi nataka kwa juu mimi siko justice ya kusema divorce kwanza mimi. Divorce utakuya kunyumba Kongo kwa juu ndio kwenye tulikuwa. Unataka sasa mrudie Kongo njoo mutibu yote biishi. Asiwezi kwenda. Nekoma atakuya Kongo kwa junjo kwenye ndani. Sita mtibu Kongo ndamwachia tutaongea nao mwasi nimwachie quelque chose. Ni watu walikudanganya mbona ulikuwa unanipenda? Hivi kuna nizarawisha. Ndio. Kupenda nilikupenda. Wewe peke njoo litaka ujizaraulisha. Ulikuya unakimbia huku unakia kufanya nini? Au ulikimbia na zile pesa unakia kufanya nini? Na daboro au kupiga hata telefoni au kuniambia sasa kama basi nilibeba hiki unesikize ndarudia na kenda kwa juu ulikuwa ananikatalia kwenda kukongo. Ulikuwa unamaliza mwaka huko kunyumba vrema. Huko naambia yangu huko nje. Sasa ndakuwa na bakia pale. Pesa jirani yako banipende. Pesa bibi yangu unaona kama pesa ukitafuta pesa ni pesa. Aguichukeneye mu byenyi hochogira ibintu. Unasema uko Burundi. Kongo ni hatari bana. Kongo ni hatari. Bali kuroga. Nilikuwa kunyumba niko naona kama niko mugasho. Kulikuwa vadire yake banyole yake ilikuwa pale iko na nani yakitoka disposition anaingia musoko muenze muapi anakuya. Kila kitu alikuwa anapata. Afu daboro anachomoka tu hivi brisema. Afu amplisi mimi nilikuwa nampenda. Mimi nakuomba msamaha. Barundi mko na probleme gani? Mko na probleme gani? Angalia kisi unagonda, angalia kisi. Unakuwa sasa mwenyewe Mwimbili mwenyewe Barundi mnasema Mwimbili ni nani? Si Mwimbili. Muitatu. Ndio mwenyewe anaanza kuwa angalia ona maribaya. Maribaya. Hii ndio yenyewe ulikuwa unavala. Uko navala masipere kila saa unabadilisha. Ona zote unibeba. Anasema pesa ni dharau kweli. Hivi unataka kunidharau yako nyumba. Hivi unaanza zeka angalia ulikuwa jene kwa jua pesa angalia hivi unazeka. Angalia hivi mimi njoo wanaanza nipatia toto ndogo. Wewe unaanza zeka. Sijui ya pesa. Alikuwa na taye yake abia bisusu tunayashiba Kongole tunapenda mwanamke apropre ya mzuri ya bisusu. Mwasi abia huyu. Gazo regrete masio nazo regrete penza na moni bagai penza hoyo azamu mutazana fonctionner te tuna yeye acha mume wangu kuniponda na mtu naweza mabe siko mipa bagai bakunzi wagishe meja ni ngora. Okay basi mundebe ico cyatuzanye gikore basi mukuri kw'ico kintu mubabare suko kuko murabugore mugabo ni mushwana imbere ya kamera birudie kwako kumbuka unaniponda hivi ngo niligonda sasa uliniroga. Unajua siwezi kugonda. Niligonda. Musa akusamee basi. Tena unisamee. Probleme kukusamee nisha kusamee kwa juu ushanileta kwanza mwa village natale yenu na pita mami basi sijue nini. Fasi yenye iko bizarre na ndio maana nafika hapa. Nilikuwa nisha kusamee. Kwa juu singekuya hata hapa. Na ndio maana mimi niko nataka nikuponye tu kwa juu hata ungeenda kuile maombi yako sijue nini. Hapa nikaanza. Ningepita na kuacha hapo kwa sababu havingekuponesha kitu vingekuwa bana neutralize tu lakini bishapona angalia haiyapona hiki kitu kingaliki si kingaliki kinavimba si unhare yabai gatoya si hiki itarudia tena après 2 jours inarudia basi mubabari nche dukeneye unatakirudia sawa Mungu hawezi kuitika Mungu mundebe ivyo zatuzanye musame umama jicho kitu kimutoke sivyo kaka. Je ico novuga umugabo wiwanje je naramukunda cyane kandi naramukunda gose nta nundi mugore azoronka mukunda nka jewe kubera umugabo kubera ikatazoronka undi mugore amukunda ya vraiment arabizi wenyene
kuko arazi nawe nyene arazi ko hari iwabo bagoye abakobwa baho muri Kongo kandi jene namukunze rero nambabarire kuko nanje ndiko ndasenga naciye muri vyinshi nakiriye umukiza wanje singomba kumuta naho twosubirana arazi ko nzoguma ndumusenzi kuko Imana yaravyeretswe ko ari nanje ndumuvugishwa w'Imana ibi bintu vyambaye ko kugira Imana yerekana indi nzira nambabarire arabi ibintu byose namukoreye avyibagire ntanukire ngango turi mu bucafu hani ruguru urabona ruguru ni hasa no mu mujini no mu gisagara ko yari yankunze ntarabe nahashima uko nyene umwana na Imana izoduha uwundi Imana izoduha sasa mimi niko nataka baambie hapa hivi kwa huyo pasteri ule ni pasteri ni nani huyo mwenye mko nasema huyo ni mama pasta gani iko na njala huyo akuye nimpatie hata senti milioni kwa jua nini hapa huwezi kala hapa fasi ya hivi angalia kwenye mko na kala hii ndio prayer acha kuponda nyumba umwe ya mtu acha kuponda mama mbona mko naleta na bizare mu watu na wakati mimi nikutongoza sikukia hapa mu village na Ntale hapa sikukuya hii ni ma village nilikuonea mkapitali sikukuonea hapa. Sasa ulipenda kapitali wala ulipenda mimi? Mimi nilikupenda na kama nikupenda manake ona ule mama paseri nataka mnitafutie naenda mpatie hata franga atuaje hii pepe ya mama kama Mungu yupo tunajua Mungu yupo na mimi Mungu ananilinda na Mungu anakulinda. Pesa wasi muponyesha. Nilisikia sasa Mundere niko naona kama vitu hivi ananiambia kama yeye bona atakia kuniambia mapriere hiyo ni mapriere hiyo ni mapriere hiyo ni mapriere hiyo ni mapriere Nisame basi uko na bahati kwa jua nini hapa hivi mimi nafika hapa singefika nisame mume wangu wewe nilikupenda nisame bwana tena mimi nishawaambia kama unisame mimi nishakusamea mume wangu mke wangu kwa jua nini wewe kwa pose amen na njoo maana mimi haingekuwa huu Mungu wenu wenyewe mko naomba amen mimi siamini yake sometime Mungu na shetani yupo Mungu yupo Mungu anazidia satani msame Mundere bwana mimi kwa kumsamea mimi nataka Mundere sasa Mundere sasa una akunze anyishimede akweri oya kweri ibintu byatuzanye naretse byakode hagomba hagiye bikuza ibintu by'induru sana sasa yabore iracari gusirikiraga abantu utari karabikiza usubu yabaye ntoye cyane Imana irakomeye cyane rero nta kundi urabona ko yase kumbabarira gusa yakwemereye ka kubabariye turindire yavuze ko baza kuvugana no mukobwa uyu nice amuha uwo muti azoca wukuzanira no mukayanza je nta ngorane pasteri wanje yari yambwiye abantu mu mafungo ariko aripfungisha yavuze ati mwiyindwi hari gihe nzoba nakize ahubwo nawe mumuremeshe kuko nabonye yashavuzwe n'ujya mwana ahubwo ave tugende ntadusige no yaduhaye rifiti mu modoka ye amena Imana ibaheze